The memladi late nego segregate at source. Nanti dah ila venue yang kira elang hoga municipal. Hakata kan nampak. Wah yang kira ini bentar ki feature ini bentar open kira ya common daily lenu manage ya kini ki waste kini. Chairman bertemai ke Jowai Municipal Board uba LD Lakyang. Habakran shikalat pathai kubor hini kesengi ulayatu bakum chairman ke JMB hadian bula shimti yakani kakam ulayatua jingmut bat kaseng Society for Urban and Rural Employment ka Young Minds Collective ka Bharat Scouts and Guides nakabenta Jingiatreilang halor kumno ban pensnguthu yaki padba man penyaklat ikinyut kat kum ka kindon jo ka solid waste management rules ar hajar khanrio ka bangi hable lang da baro Weng nakadaw ba ka GMB kaduna kinong tray kumjuru bakam don kiriw syempang kumta ka jingdon kini kiseng balayat lenti ban pensnguthu halor kumno ban penyaklat ikinyut kan long ka jingerap ka bakraw Ichong chim gi ne pha man ka ni ka kunrum kan ram ka ni ka myoi ka dumping site ko piang dan te daw pyo man ra ko i bai ba pu man chip gi ichong gi thau dang bon gi bin am ni ma de karpa di ki o ri chim gi ni hadin muda da bula i ka awareness kat kam ka Solid Waste Management Act 2016 penyo hab you penyaklat gi ki chap kani ni man ka mandatory kumban seri hab le bai kom with me kani ni man bai ka program go i kam ka bot hab chim gi jingkit kle tani ti da ta kwa ulan ra yi ni khmat yong ki pai ba ko wa uwan ni chi chnong gi thau yong pi wi bi jing kra lang i wi bi jing kra lang i ha ko wa i yo yi yu penchi pai ba halor yong ki ni ta ni men ta yong i kam ka bot i da em mi da ki jing pen kra wo pen biang i ki jing em kam yong ki ni ki NGO na do ka ki tiar gitar di materials ni ki won ki jing em kam i de kloi wo i ki jing kerchan wo purai ki ni ba kam ngi pin ni hadeno di simpti ni kam chemo wo to ka manpower memi ki export i le memi tani ki daw em kami ya ki jing rap yong ki NGO ku em shiru i kumbana kaliang ka GMB kalapin kre ban penbiang ki jingdon kam ju kini ki kinhun upan ru ka Jingiatreilang ki seng kinhun ki baper kinoyalam shnong bat ki padba khnang banla ban ni Weng ki Jingeh ju kinyot hapo sor Jowai hakani ka singilai don langru president ke SURE Dr. Reverend H Mormon ubala pen kenmau ya kakam ba ke SURE kalale halor ban pen kalai kinyot ban mi nakam rashat ki jakabam seniang Tani ka jing lai luti yang ka Jowai Municipal Board ko de chim ga ki kap ko de chim ga man ga ko em kam ba ni ba ka jing kermen to wa keniu man ga model lig mi twan man da lai kini to man ga model lig mi twan ba man da le gam ni da de yes ke diga le kam modi man ga model ko wa ka Jowai penyo ga yi mi twan jo ongi mo wa na ki jing ja na ki jing kendo yang i mi ki jing hikai yo man ke jo chnong Jowai le de we chemi ye ni tmot ye yo ajing kai go wa ujarat i ai wa kamon ye to daily ni ki waste te daily ni ki waste yang i to kamon ngi ka rule management to ka solid waste management kamon manage ye ni ki waste yang i nakaliang General Secretary ka Young Minds Collective Chen Miki lalu ulaong kumbaka thong ba khmat e jongki ka de systematic scientific and sustainable shen kin sa penlong ya ka panel study ha yong pia Jowai bat ke e ka ban mi nang ne kin pen tre kam shiki wei pat ki dong bi wana ni ngaliang yong ga Young Minds Collective te siang sup hadin ka jingelang ko de bi chongi o ka group yo o ka share kam jo le o ma chairman yong ga Jowai Municipal Board i kam Young Minds Collective siang mi jing ba klik kami kena kru yo ya krelang hewe to organi issue yang rejap adin katu kami ki plan ki meeting ki ore chongi de yo rai wa do conduct ye wi ka pilot study adin ka jing kalam wa kani ka chnong wa dong yang pia kani ka pilot study u pungkre ga u ule ga conduct ga apa ka dong yang pia adin te ko gon ga jingmi lengba yang kani ka pilot study yo ye ga replicate ni u punyo dan to man ko sukses ni ko job
yo ye ga implement cakiwi tuan kidong te kaji ga jing temu yang ibu wanra lembaga ni kepada study kita do little yes ko we do systematic ko we do scientific ko we do common sustainable te ha jingman no kate ini ke jap do yo to wa wa ong rat kong ni punwer apo si singar sini to ngi man gi ya cha kana wa kejing ikan alam yang buruk ya wanra ga kejimba ya gini ki ya gimerit man ko yang ni